HITO singkene ilawan ye kendo ye joint secretary jangga district council affair pamta singka khandai tarik na karwe arajar sau halor ban pan jing pensyai yakani ke gran jangga rural local bodies kumba philai hi jangba kilat pathai kobor ba ka sarkar pedeng kala ai kani ka 15 khabaya dei ba kani ka 15 finance commission gran yaki local bodies kabapau hi ars pa ndriu phundriu klor ya ka Kerala kaba ki khatsau tali ki district panchayat hispala lakmang kumba arphnyo klor ya kani ka arphnyo klor dani perkhat bah pa kani ka rural local bodies kalong eligible mo kum syatei sapo Kerala ka don ya ka district panchayat kabomut sangi kay rengkat dor bat kini kay rengkat bat ki elaka kani ki sispa santuar blok pansayan ka berengkat bat ka dor barai bat ka dor bar himar kani ka khandai spa sapuwe gram pansayat pat ka berengkat bat kini ki dor bar snong pok ke jela sini te halor kani nomor ba kawan ba hangtai hapo desa konsel ya kani ka rural local bodies gram hadu menta emphatsai mano badai hok banyo bat kumno la implement halor kata ngiwan ni kentu bagi joint secretary ban panjing syai halor kani ka gerak jong ka dis halor kani ka grand rural local bodies ta habangi krani kentu bagi ni lakang syai ba medam pensai ngi mano kita ki rural local bodies nomor bakat kum ke jing tip jongi kita ki dor barat ki dor bat ilaka bat kita ki dor bar snong tanda kalian ke jong yang ba kile bikat kum ketu ka portal ka beki ka le ka portal ban kedian ka ba nongkum ka nereka ki maki ki long tang kum kita ki na dalam sa te ye kan ni ka grand ru la memang na ketu ka ministry of panchayat raj te nila keren ta ka besai te ina kalian sugi imla ban panchayatan ti yang ba in khot ban ye keren ye kan ba indala yo jing sai ke insa panjung besai beli na kalian jung seng pengi haban wan bat ban pinsyai namar ba ngindal apule bahakat kum betu ka close life san life ndri life nyo ong ba kimsha re yakin ka close life san life ndri life nyo kalong persya ya kriti dustur ka ba pengkai ba ka ba pengkai ru ya kalong hok ong brio man brio kat kum ka ek jong ka hima pat jong ka ilaka te habangi I kat kum tu ek ba maki kenumla ban keli tani ban perthau ya ka konsel tengi wan sakmat ke ban keli ha kene ka gran yang kene ka rural local bodies balai bangi wan ban keli ru bangi tiang yo kami biang sesisien kumba la jia teng haus nam araja khatra kami ka wei ka seng san perthai na po konsel ka ba misuse ka panne ki pumi guna nite kan re hat ko pang la isai ba kumno ka gran ki pun kata ka skim ka jong ki padba ka be ban hok yo hok kami ke halor kami lada kemla ban pensyai tingi ngimban sengi haban thor sika ministry persu governor kunju lada kami syai lada kamdei sisa ya ka dorbar rai ya ka dorbar snong bagi ki dorbar leka kata bahaban stok sa lada nama dia kan klam ong klamang na banta kata ka scheme ya ki MDC nomor ni tip syai lada ki ong ka MDC scheme nomor kala long ka politics lada ka ong ka kata ka politics ku ni u MDC un ai tangai ki ai plangi u unum hai banta rai ya baro tendre lada ngi pet betat kum kata ka kadai hok kata ka rural local bodies kadai be banjo ya kita ki nong penyak snong bat ki ban sam maki hi ban tek maki hi ban ajumut de maki nek arkinyo la kror la mang ya ka khasi jantia